Baya pa oras kabalen. Kayan taming mabilog o pwersa ng GNN TV 44, pagyela rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Ore ni po rin balitang may kalat ngayon Biyernes, September 5, 2025. Yako po Benny Ginto at iti ing News Force, Pampanga. Kaya kata namang silipan ng pamamuklat ng ligligan parul ngayon Banwa, King Report ni. Formal neng inumpisahan ng selebrasyon ng ka-117th Giant Lantern Festival ng Siyudad San Fernando, apakyabayan dareng apulong barangay ng siyudad. In kick-off program, peni muna ng Engineer Noel Gomez, ang chairperson ng GLF Executive Committee 2025. Ang pinaka-primary rule yung sa mga participating barangay natin, so naging focus yung traditional na mga yung pag-ilaw ng mga parol natin, yung traditional, yung bang talagang manual ba? So yun ang isang ano natin na pinopoint sa kanila na para yan tuloy-tuloy na ano. Alam naman natin because of technology, so ano ng mga barangay ano natin, mga participating barangay na ano pa rin, manual ano pa rin nila, yung rotor na ginagamit. So yun ang expect natin. Inagon laketi, rengagang opisyal at manungkulan ng syudad, apeni muna ng Mayor Vilma Caluwag at Vice Mayor Brenz Gonzales. Ito pong event natin, syempre dahil tayo ang Christmas capital of the Philippines, marapat lang po na maging masaya ang Pasko dito sa siyudad ng San Fernando. Hindi lang po dito sa siyudad ng San Fernando, kung hindi sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Masaya ko po at matutula ko po na atin tamo pong programa na antikanini nung no ka rin adidinan tayo pong importansya ang pong kahalagahan in kakatamo pong kapaskuhan kaya ni po king syudad na ning San Fernando, ini pong kakatamo pong lighting of Christmas tree kaya ni po king Robinsons. I hope this will symbolizes hope and unity despite po kareng malilyari king kakatamo pong bansang Pilipinas. Balang barangay partisipante king ligligan, tinanggap 400,000 pesos sa subsidy para king karelang parol entry. Makasadyay ang ganapan ng Grand Showdown dareg makuli at higanting parol king daratang December 13, 2025. Bida ing creativity at gelingan dareng Fernandino Lantern Makers. King papalapit na Pasko, asahan niyang mas sumala at mas maging masaya ang siyudad San Fernando, ing magsilbing lantern capital of the Philippines. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Bistat man kikilala ng King Global Market, manatili ang mantabe at aktibo ing Mekeni Food Corporation, King Local Food Industries, keti Pampanga. Ay istorya ng Patricia Mamangon. Kabang lalawak king global market, pamurin mga lingwan ng Mekeni Food Corporation na suportan ing local food industry at niyayaliwang makayagne king serbisyo king rehiyon. Agpangkang Mekeni President Prudencio Garcia, todo suporta ing kumpanya king One Pampanga Food and Beverage Expo uling babalik na kanuniti nung nuka rin niya menibatan. Jesse Garcia, king Kapihan Media Forum ning Pampanga Press Club o PPC, king Swiss Hotel Clark, kayabe reng lead convener ning Expo, adina Chef Felix Asuncion at event organizer Chi Basco. Sabi ko, we are now moving on a global arena. We want to show that Mekeni is not just about our hot dogs, about tocino, longanisa. There must be something. So we'll be now celebrating our 40th anniversary by next year. So ang topic namin dito sa Mekeni grupo namin is not just about what we have achieved as a company, but more so of what we can contribute to the community. Ibat king backyard business dareng misawang mestra adina Felix at Meding Garcia king Porak ngeni
40 years ne king industriya ing mekeni. Akabyusa neniti ing pinatubo eruption, Asian currency crisis, bird flu scare, at COVID-19 pandemic. Para kang Garcia, maulagang ma-inspire laring small businesses at start-up. Kaya siguro ito yung magiging role namin dito sa is we want to showcase that also for those small businesses, mga small major person magsisimula pa lang, we want to inspire them. Mahirap, pero hindi siya imposible. Ngeni at tsunala king 23 abansa ring mekeni products. Agpang kang Assistant Vice President Marilu Olalia Uy, kabilang keting US, Canada, Australia, Middle East, Japan at Europe. Exclusive yan naman ng mekeni bilang only PH meat company na malyaring mag-export heat-treated products king Japan. We're happy to report that we are present to more than 20 countries. I think we're 23 countries and counting. Thank you po. Our major markets are USA, Canada, kung saan po maraming Pilipino. Kasi we bring our products closer to Filipinos around the globe. We're also happy to announce that we're still the only meat processing company that can export directly to Japan. We're the only company that can export heat-treated products to Japan. Nandoon po ang famous na picnic hotdog natin, ang longganisa natin, yung mekeni longganisa, and of course, the marine items. Kawani king sikat na picnic hotdog, tocino, longganisa, fish balls, squid balls at kikiam, mag-produce nala namang halal certified goods para king Middle East market. Samantala, pepasyag na namang Asunsyon na yung Food and Beverage Expo, mo basta Food Expo. And also, it's actually, if you're going to look at all the exhibitors, it's a end-to-end, it's a full-scale ecosystem. Kung makikita po ninyo, we have the financial sector, we have the food sector, we also have the housing, and under one po. Kumbaga, umiikot po yung ating expo. Not only just, of course, the focus is food and beverage, but we also engage and consider yung mga services po within the ecosystem. Ganapan niya yung One Pampanga Food and Beverage Expo king daratang September 13 to 14 na king SMX Convention Center, SM Clark. Asahan niya iting maging grandest food expo king Central Luzon nung nuka rin bidala ring chefs, food manufacturers, service providers at aliwa pang big players king industriya. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. King speech ng Vice Mayor Brens Gonzales king kick-off ng Giant Lantern Festival, binidala ring pasang resolusyon at ordinansa ng City Council. Ay ng balita. Sinigurado ng City of San Fernando Vice Mayor Brens Gonzales na balaus ing dedikasyon ning 9th Sangguniang Panlungsod king pamagpasa king kabilugang 45 resolusyon at 7 ordinansa kilubnamo ning adwang bulan o July at August ning 2025. Agpangkang Gonzales, papakit na kanuniting aktibong partisipasyon dareng miyembro ning konseho para king panyulong ning syudad at kapakanan dareng Fernandino. Mig report tamo po ing 9th Sangguniang Panglungsod. We are very committed, we are working, we are sound. Almost only for the months of July and August, we have passed 45 resolutions and 7 ordinances. Makanyala po, kadedikado rin kakatamo pong newly elected councilors at siyempre po kayo pong Vice Mayor. Magobra kami po for the sake of our City of San Fernando. Pepasyag na iti king kick-off ceremony ning Giant Lantern Festival o GLF 2025. Nung nuka rin, tinagunla naman keti reng opisyalis kabilang na reng city councilors. Pepasyag na naman Vice Mayor Gonzales na maulaga ing suporta na ning lokal na gobyerno bang apasiknangan pang lakwas ing tradisyon ating kultura at turismo ning San Fernando. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Ating pa mga paling balita king pamagbalik ng News Force Pampanga.
Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Svelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Svelapco. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hindi pa rin balitang dapat tamang tutukan. At nung kabalen artist, ing ibida ing karelang artwork ing art exhibit king Vienna, Austria. Ay report. At lung kapampangan artist, ing asahang ibida, ing talento, king pagtitipon, a Festival of Filipino Arts, king Vienna. Meto nga art exhibit, abida la rin niyaya liwang Filipino at European visual artists. Ing event, penny mo na ning Bastidor Art Project ng Norli Meimban. Kayabe, ing sige, the Artist Network, king Vienna. At ibukla cheti, king darata nga September 15, king City Gallery Vienna. Kayabe, karengkasan metong dina Ivan Joshua Garcia. Kayabe ya naman keti, i-resin artist Arnel Garcia. Banwang 2000 pa inyang magumpisayang gawang Obre Garcia, agawa kareng resin. Sa gawa na kang gawa, at pabre mo magsalita rin gawa mo. Manta naman. So, nung ating mga basher, sigurado atin pwedeng ala. So, datang mag-bash kaya, gawa mo na lang inspiration dito. Kasi, itang mali mo, may akakit ilakakit Nya, ako pa salamat ko ka rin ba, share siguro, hello. Nya, mababiyasa ko ka rin ang guy. At the same time, ito, to inspire. Dapat kanong makasabela ring artist, king mabilis, apa magbayo ning panahon. Dapat isang matuwang artist. Dapat naman matuwang So, kaya ba, siya target ang middle. Tugi ka rin Nung era, tinugi, malakwan ka. Anyata ka lang matuwa kung artist sa mo de-depress uling may ako get ang traditional. Dapat modern tayo mag-adapt ko. Contemporary tayo po yan. Hindi may pong kasi nung alang modern, alang traditional. Alang contemporary, nung alang modern. So, ba't yaran ka rin? Pwede yung pong ibang galit. First time na namang makyabe ning glass at metal artist ay Ron Salazar. Banwang 2001 pa, inyang magumpisay ron, king kayang pamaggawa, kareng obrang gawa king salamin at metal. Maulagay ining exhibit ni, bukod king first time kong makyaben exposure ang pong kitang king alwa kasing international art ang
emuking aesthetics ang pong dakal aspeto ng artisan. Proud lang ibida king international stage, inggelingan at creativity da rin Kapampangan. Patunay ya iti na agyura makipagsabayan kareng international art exhibit. Kapag nasana niti ing ituglong ing kultura at komunidad nung nukarin bibida ing talento da rin Filipino at European artists. Ing exhibit ibukla king publiko manibat September 15 alas 6 ng Bengi king City Gallery Vienna. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balita ang tutuking balen, susunod. Kaya katamong pakibaluan ng bilin ng panahon king lalawigan, kilub ng 24 oras. Ala naman babanten a low pressure area o LPA king bansa, o ngatin babanten na kumpulaulap king Luzon a posibleng maging LPA. Balaw siya pamurin mimira lang po magdalang pamanuran ing southwest monsoon o habagot, king maragula pertining bansa lalo na king northern at central Luzon. Kabalen maging parti kaking pamang balita kitiking News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo king kaya kayo lugal, balyari mong ikwento ay sumbong, kapamilatan na rin numerong mayakit king kaya kayo screen. Balyari mo namang mag-post king kaya kaming Facebook account. Panalakaraning News and Public Affairs ng GNN TV44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamang balita bilang panatang serbisyo karisablang Kapampangan. Ahil venue lang ng Biyernes, rekala pa istorya, ketiking probinsya. Yako po ibeniginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, king Baler, susunod. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.